Hello guys! Welcome to our new vlog. Welcome to the Kakaibang Tunog Challenge. Ito pala yung rules guys. Pag may tumawa, papaluin. Alam niyo ba papaluin? Teng dereng dereng galon. At sa gito na tawa mo. Oh. Meow. Ow. Huwag mo na ate. Alay na. Atay. Masakit, muli na ako isa. Ulay na ako. Yawa. Atay. Alay na dyan. Magkatawa man tayo. Os ba? Awa. Waf, waf. Wow. Shit! Shit! Oh my God. Ow. Ikaw na. Meow. Meow. Ow. Alam niya pa ito. Ate ka na ito. Sana all. Rar, rar, rar. Tekla. Tekla. Guste. Tekla. Tekla. Grabe. Tik 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 tilao. Rar, rar. Aw. Ayaw cool. Bata pa. No. Yawon lain na. Sige na, call ka. Sabo na. Grr, grr, grr. Ulok, ulok, ulok. Aw. Ano iwa? Sige na, call. Ayan na, ayan. Sige na. Going. Rar, rar, rar. Bumi. Tiglang. Nyaw. Jangan mama. Bip, bip. Aw. Yawa. Meow, meow. Ugos ka kayo. Sa gitna. So ayun guys, okay na. Tapos ng aming challenge sa Kakaibang Tunog. Please like and share and comment my YouTube channel, Kaupi Antabars and DJ Mimbolos. Guys, like and share and comment her FB challenge and YouTube channel, Aljo Ramparo. Ding ding ding. And Ismael Shiga YouTube channel. Ding ding ding.